Ibihe byiza makunzi bakadasoka ba Yeshiva TV twizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye. Bibutsa ko hano ari kuri Yeshiva TV mbere na mbere mbasaba kuba mwakora share comment kugira ngo muze mubona amakuru meza agezweho atariho ivumbi ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Tukaba tuje hano kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu ikipe ya APR Football Club. Nshuti bakunze ba Yeshiva TV munyemerere mbagezaho amakuru nubwo atari meza ariko ntacyo atwaye. Muri ikipe ya APR haravugwa mu ikipe ya APR haravugamo abakinyi bagera kuri 4 basoje amasezerano bakaba bagiye kwerekeza mu yandi makipe. Ku mukinyi wa mbere ugomeje kugenda agarukaho ni myugariro w'ikipe ya APR Football Club akabana kapiteni w'ibihe byose w'ikipe ya APR akaba na wundi yari niyo mugabo Claude. Ikipe ya Azam FC ikaba yaramwifuje kuva kera ariko ubu akaba ari cyo gihe. Ikipe ya Azam FC yohejereje offre mu ikipe ya APR ku mafaranga yose bashaka kugira ngo begukane uno myugariro. Undi ukomeje kugenda ugarukaho ni Niyigena Clement umukinyi ukina muri defense y'ikipe ya APR. Ikipe ya Al Hilal Abdurrahman nayo ikaba yaramaze kumubenguka ikaba nayo imwifuza mu minsi mike ya araza kuba nawe agaragara muri ya kipe ya Al Hilal Abdurrahman. Undi mukinyi bamwita Mamadusi umunyamurutaniya nawe rwose bikaba byaramaze kuba bigaragara ko uyu mukinyi mu gihe yagiraga imyitwarire mibi yaba yarageze mu ikipe ya Simba Sports Club agasinya amasezerano bwihishwa. Rero akaba yaranagaragaye mu myambaro y'ikipe ya Simba Sports Club mu gihe ikipe ya APR itari yarabimuhereye uburenganzira, nayo bikaba bivuga ko igihari ari umwanya w'igihe kugira ngo abe yakerekeza mu ikipe ya Simba Sports Club. Aho nshuti bakunzi bakadasoka Yeshiva TV mureke twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Muribuka ko aribwo yaraye ikinye umukino wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'intwari, aho ikipe ya Rayon Sport byaje kuyigendekera nabi igatsindwa kuri penalty yatewe neza na Byiringiro Rage akaza kuyinjiza umuzamu Olivier Gishweka. Rero ubu ikigezweho nuko ikipe ya Police Football Club ariyo igiye kuzakina ku mukino wa nyuma ndetse n'ikipe ya APR. Ese murabona uzatsinda undi ari uwuhe? Abariyo babo batashe bimyiza imoso bavuga ko bibye batakinye ahubwo bakinye n'umusifuzi. Ese koko ibi byarari byo? Ariko nka Yeshiva TV nk'abanyamakuru b'abahanga twakoze analyse y'amashusho tuza gusanga ikipe ya Rayon Sport itibwe ahubwo ari umukinyi wayo warukoze amakosa. Rero iryo kosa ryaje kuba rihanwa neza n'umukinyi wa APR wa Police Football Club aza kuyinjiza neza. Raga reba hasi umusifuzi aracyatongana n'abakinyi ba Rayon. Raga ni ugiye gutera penalty. Penalty ikipe ya Police. Raga agiye kwiteranganya na Kwizera Olivier. Byiringiro Rage Toto wa Kimisagara agiye gutera penalty ya Police. Amatsiko ni yose, abafana barahangaha amatsiko ni yose. Ese arawukuramo Olivier Raga arayinjiza. Reka turebe penalty. Umusifuzi ati watera araza logo. Goal! Polisi Byiringiro Rage ndani